eyewu o mama tumiwu eya o papa tumiwu eya wo nua etumiwu eya na so eba wankasa se bi wanyem na abosom nkono efiri mu eye young age sana aya na etwa wonso aya na ano ya mama bia odi ni su akotena sompa etrega na posifo se yenda na ni behwe na sika samu yenti wonye obi a ne ba aka fridge no na kwaye fa so a ne ba ne wuye no nyam nchemu kra eya ayro keke na eya asam ne ba bekoso wa sompa na yebisa mama se aya sompa no yebedi wa asam sa yede eye bible anyankopon etroto ho mai se yendi ne mra asam no so no eno ne ebe pejama na ya sanso peja eye snap ne bodua ene kosua eno so ye nananom abosom de ne awogidi no na wafa mama ne se wogi opeye abosom de no nti wotwusu kosua ene snap ne bodua eno because ne sunu egujam nyankopon justice de wo ye na so aya na check akranti wo friend nananom ewuo no enchire mu nya ne se abemu esto bia ewo taifa was store run it chese nkolai anasa be mu a wanya be 18 years store run is o mama be fa ne bear cola enti yesi ane ye nim se bear cola no say ye one pack say ye one bottle enu nti store run afre eye aposifo ama aposifo no ba ye no enam se shop run enim aposifo ni nti kikiri ni atutu e de gu abemu ani yem se dimbayam sabre watro nananom e wonse do a wo mo sanya kokuduro echichi akola idi ni ko hye eye fridge no a store sanya kokuduro etwe praye e de pragu ni moja so no mame ne se nananom abosom emeta na chi na won fa hwehwe ne ba no because okoshe fridge no sanse ni sikasem e wo form nti ne ba no kra won fa nani ehuna ode na asem abeda eya aheni e wo sompa aheni se wedie wo be kom na wo de ata mameji ma yentie ne ekoso e wo sompa mra sisia my lady ope bi focusya no bia mo de be man eno de wo ho se de wo hwe na se wo pekosua ne shena pekosua ne shena me ame hunu pana no a wo de ba no ene buruku ne nyama atiesi yanko de mu nyina mane shena papeja bodu ande mama e be ko ne nsem yo ngoteri nyina na papeja shena papeja bodi ayemme afie nyakoa mikura snap mikura bodua mikura kosua mikura bibifo kosua sasam wa me be kan no kura trodo minni tro nananom mo ame oda apa dia na asie my lady ni nyina ne se me ne be ma wo mamunnu ana warija ye baaye na me baketwa abofra ne wo 1.5 year ye ntamote na be ma ne jankwala ni nyina gumbi so ko hye mu won kan bonten won hwe nkwala no ewo mu ana obaaye so pese o hwe nkwala no ana msi yo mate yes oba no maka bom obenesi ye ka bom a obehwe ne ma me obehwe ne ma na msi yo mate dia umu ana okoye hwe ne so enya hwe bia na obehwe wo ana osan ba biom se opese obefa nkwala ne mienu na woni omokotena se de be ya me ho behen ha me ana me kire ne se nyo no oba na te dia me mfa nkwala na mienu nye den emma no kosise mehu so no oba na te ana oka kire me se woni oba na te na maame ne kura so ye dokono because me maame ye dokono me so me ton dokono entewa na nkran dokono nti woman ne so ye dokono nti nkwala na ni beje ka wo be wa chichiri oka ya man kan ne mejitu ana me se sete sade a ene ha ne nkran de sata na me so me kokwan so kofa ne ma kakra beton eti ne se me dru me ba kra ba bia mo wo no be ba be hwe me ma minim se ye jaya entokwa nim ba ma edi nkwala ne ko hye nkran bonten su ba ma na mama hu me ba na dada bia me fuka ko nkran bonten so a ba ma se odru ha si ha medru na me frɛ no na wadum ni phone na ma nanten nkran bonten na ma san ba se nya bia sada se bia mi sister no ma na madamfo na me kwa akoda ma boloro fa egu e de sa ma me ko be ma ne ma me ho ko ka kire be ma ne ma me se enkwala ne ye mamunum se be ma ne se woni ma che enkwala na me dia me nche me ma me hia me ma ba bia enkwala ne wo ma me hu na enkwala ne me dia kwama wo me nchen na nketwa ne nso hu o mu nua nom so nkodi akwama e wo ho me ka sa no ma se ubisa me se e dia na me pe wo ne ba ne ho
mankasa ha me ye na mkobo mi sister mane eti me bo mi sister mane na mi sister ye se da bi ne boy ne ye na odi nsemfon satam nan kwala na kodi ho enfie nan konfie nu o ma hu wo mo da me ma mi hu wo ni nyina ma ko abusi obia fa obia ho obekua se krodue na ye wo mu nso a o ma mi hu no pabam no okọ because oba pra da bere kro ni bi wo kro no ona no odwane ko enkwala ne so wo ho a won hye wom ti mi ko mi sister okobo na mane sa de amase wa ye ni mi bia ma no ebe yensem bebre mankasa ana mi sister se ebufu sembe ni wo so aba ba ko okumase eti ne me de ne number be ma na frɛ no na fa to nanim me de to me bra nanim no so je be ma ne number no frɛ be ma no ka chen se krache sata mi e be di Christmas na ye 2003 or 2002 mu ne be ra 2023 mu eti me bra ne ka kire be ma ne se wa mankwala na ma ne di Christmas wi a odi ni picture beto se we wi ankwala mienu eti enam no so ma be ma no ma kwala no panini bai oba tanfie num da me ba ne bedru na ne birthday that day no me tam me ba ne de ne ko ne wo fam ni o ma ne de ne ko asetna no na me hwa ne nko yiye me ye ma dwin se me ma bofra ne nko ebiem ana me bra na nam no so ma bofra ne be abemu wa o ka kire me se menko na menko hye menfa kwala ne nko na menko hwe baabi on because na satan no be ko form tra wo ba be wie kan se JHS eti menfa ne nko because ketwa ne so aka ho me kokko hye me koya me de akwala ne koduru ye me ba no me de mba ne free ha January February March April 22nd April that day na me ba ne kasa na ye Saturday na ye Monday and na ye holiday even time na akwala ne frɛ me na wo se ma me de ade ada ye no wan kasa nche na me de metu afifio anam si kofi me kura me pese me bana me befa o eti nyabotre se me hu ba bi amowo eti problem bi no de nyabotre me ni me bana kasa dade anwumre mu mama se na me bana ko wu ano no oh me ni me bana kasa 22nd April mama 2003 me wo hwana mene me be ya kasa wi na msi kofie me bedru fie me friend no 2003 and 2023 yeah last year afedie mante hwe se meja me frɛ be ma no ebusa ne sakwala ne wo he woso wo wa he ya one nnan fofo bi kra pie aduane aye no agu na sakwala na frɛ ma ka kire me se wo ya ne niam bi a entwa yesi sakwala no wanyin abemu wa 17 years ene ne nya te se unua bema because me ne enkwala ne o me ni omoa ne me na fofo eti me mpa kwala e be ni hehe na me ka kire bema ne sa de bi no be ya wo ba chene tenase ese se obo na bono makasa kire bema na wi mama se na akwala na nkoda fie juada e penada ne nyina kire ne se na bema na aka kwala na si abonten e wa bra me nim ho hwe na me ba ne wujuada e penada wukuada ansa na menya ko se mame wo ba ni jowe boatin me se ane yes police ni e shoot no e won Accra Taifa enkrabonten so mame ensu ego yam efra ye dampare se wo sre na won konem wa na ne banimpo wontimi enyi no na wonsie no na sister no so sabe mo fa no fa embra kwan so no me kirikiri mu kwan ye fa so se eye be kola wan paka na ba ko pa odi ahwere ni pasa no eno so won kire mu ekuyentwa na mbeso Accra.